tubantwenda mu ishome abo kuba ntego kumanya fomu ishomero na nebyo kutisabo arikuganiraho n'abashomesa hamwe n'abazaire ayishomero rya Standard College muri Ntunga mu municipality umurukiko rwabo orokwendera umwaka Stephen Tashobya commissioner w'akakiko k'ebyobururu izoba rya nyamwabazyo ageze ngo no program egi erabera nungi munonga abeji nko nk'abashomesa bingi tubakagyetegereze oguhatana yenda government erijeyo eshomese n'abashomesa abari mu mashomera g'ubuntu cyabiyona abashomesa bakikushomesa na munonga ba private school zakuba emphasis okukira ikeriya mushomera ga government kana ba private bashaka basigara inyuma ubundi seminars programs za Kampala za region abantu abo bakushomesa so nintekateke cyo kwanga cyabiyona bakikushomesa abashomesa kugira ngo ubona babanurije baba competent a program agency ya government ya desi kushomesa abana curriculum new lower secondary curriculum agency inemu one major element yo kugira ngo eri learner center ningashi omweji niwe twara part mpango omulesoni ogu najyangu nko kukiri abashomesa n'abazaire nabo kikabayire kiri kirungi kubegesa ahanyegeseji abatabizi bakumanya assessment kweli njo kushanga 1.5 njo kushanga 2.7 kushanga 3 so omuzeri takwira kutakumanya ki okumwana uko kubana tambura ninga shoko progressing omukushoma yaba mu program egeze so nintekateka kikabe kiri kirungi abazaire in addition to syaza abazaire nabo bashomesa omihumuro cy'cyumuro ni cyangwa actually cyo nuko kitumire December holiday ni cyangwa konka ntuyenda ngo bazire omukihumuro mwigise abana ibintu byo kose mukono ako karishura mwezi tekwenda muntu kuzaho kushitamuka kuramira kokoroki umurukiko ndoro umweseraji cyo mukama okikirira abazaire hayihanangiriza abazaire obutajema abana hebatari kubasa so ngeza kwa mazinga bazire making sure ngo omwana bashitama n'abana babo na technical people ba staff kureba ngo umwana yashoma icyo cyaro kubasa icyayinemu ubushobozi rather than kugira ngo government kwiyatira salaries za sciences ukamujya ama sciences then n'umwana keje bicyata kubasa kibiri kare kwa cyane masaba atuhereze report ye